بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagaimana telah disampaikan oleh Direktur bahwa saya akan memulai pembahasan beliau pada lagu Al-Fadl insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal afadhil, hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi azza wa jalla wa ni'matihi أننا استمعنا في هذا المكان المبارك بعد أداء فريضة من فرائض الله، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. Alhamdulillah, beliau memulai tadi dengan muqaddimah mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, saudara-saudaraku, saya akan menyambut saudaraku dengan ucapan salam. Kemudian beliau mengucapkan salam, kita pun menjawab semua. Lalu berikutnya beliau menyampaikan, kita bertemu berkumpul di tempat yang mulia ini setelah mengadakan satu kewajiban, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Ini merupakan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mestinya selalu kita memuji Allah atas rahmat dan nikmat. نحن الآن على صلاة الصبح، وهذه الصلاة تسمى بصلاة الغداء، تسمى بصلاة الفجر، تسمى بصلاة الصبح. قد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح يعني الفجر يجلس في مصلى، يعني في المكان الذي صلى فيه الفجر حتى تطلع الشمس. قال جابر برواية كان يسبح الله. من أعظم ما تشرب به الأوقات مثل هذه المجالس، مجالس الذكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau melanjutkan, setelah sholat subuh ini, sholat subuh juga biasa disebut dengan sholat qada, terkadang juga dinamakan dengan sholat al-fajr. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat subuh atau salat fajar, beliau duduk di masjid atau musalla tempat beliau salat hingga terbitlah matahari. Kata Jabir sebagai perawi hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertasbih. Beliau bertasbih, dan termasuk tasbih atau zikir yang sangat agung adalah duduk di majlis zikir, majlis ilmu. Beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan saling memberikan pelajaran dan mengajari, kecuali Allah berikan empat keistimewaan. Yang pertama, orang tersebut diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua, keistimewaannya adalah mereka akan mendapatkan ketenangan
yang ketiga malaikat pun menaungi mereka, dan yang keempat adalah nama-nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة، إن أعظم ما نتواصل به في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن حتى تجتمع الكلمة بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه قال: الدين النصيحة، وجاء بتكرارها ثلاثة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara perkara yang sangat besar dalam agama kita ini adalah perkara saling menasihati, terlebih di akhir zaman sekarang yang begitu banyak ujian-ujian Allah berikan, banyak sekali fitnah. Maka kita mengambil wasiat dari Nabi SAW agar umat Islam itu bisa bersatu berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ruqayyah. Nabi kita SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ketika ditanya oleh para sahabat, untuk siapa nasihatnya wahai Rasulullah? Nabi kita menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan orang-orang Islam secara umumnya. من أعظم ما نتمسك به التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله زاد الحاكم وسنة. Wahai saudara-saudaraku, juga di antara yang paling besar untuk kita bisa saling menasihati di dalamnya adalah saling menasihati agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita berpesan, aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Apabila kalian berpegang teguh dengan dua pusaka itu, maka kalian tidak akan pernah melenceng selama-lamanya. Apa yang disuruh untuk berpegang kepada kedua itu ialah Al-Quran dan Sunnah. Diriwayatkan ditambah oleh Hakim, kata beliau, wa sunnati dan sunnahku. Dua perkara inilah yang mestinya kita berpegang teguh. Qila li Abi Abdillah Al-Imam محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لو أن رجلا سألك فقال أوصيت، رجل توفي لكنه أوصى وصية بثلث ماله، وصية بثلث فأقل، أوصى بثلث ماله بأعقل الناس، أعقد رجل في البلد عند عقد. ما نعرف هذا الرجل، من هو العالم؟ لمن نصرف هذا الثلث؟ قال: نصرفه لمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على الآخرة وزهد في الدنيا. هذا أعقل rajul dunia. Beliau sebutkan satu kisah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
nama lengkap beliau Muhammad bin Idris, ditanya oleh seorang laki-laki. Kata laki-laki ini, saya ingin memberikan wasiat sepertiga harta saya. Kepada siapakah wasiat sepertiga yang saya berikan? Kata beliau, orang yang paling berakal. Dia bertanya, untuk siapa saya serahkan harta sepertiga ini? Dijawab oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, serahkanlah kepada orang-orang yang komitmen terhadap Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan ke akhirat, zuhudlah terhadap urusan dunia. ومن التمسك بكتاب الله ونبيه وهو النجاة من الفتن أن يتعلم الإنسان أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهو أصل دعوة الرسل، وهو أن يتعلم التوحيد، لأن التوحيد معك في كل وقت، التوحيد معك في كل وقت، ويمشي في غربك بدنك حين تصبح إلى أن تمسي. بل آخر كلمة يقولها المسلم هي كلمة التوحيد. من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. توحيد التوحيد. نعم. Di antara perkara yang paling penting, paling urgen untuk membuat kita bisa istiqamah, bisa bersatu di zaman-zaman penuh fitnah ini, ujian ini, kata beliau, dan ini adalah yang paling penting, kewajiban yang paling utama, yaitu mempelajari tauhid. Mempelajari tauhid. Kenapa demikian? Karena tauhid itu akan selalu bersamamu kemanapun dan dimanapun. Sambil engkau berjalan, tauhid itu ada. Dia mengalir bagaikan aliran darah dalam dirimu. Dan orang Islam di akhir hayatnya pun tauhid inilah menjadi standar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang ucapan orang beriman, barang siapa yang akhir kalimat ucapannya, akhir hayatnya ucapan la ilaha illallah, dakhala jannah, dia akan masuk surga. من التوحيد الذي به نجاة الأمة الاستجابة لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم ذلك على كل شيء. إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يرزق الولد إلا بعد أن بلغ من الكبر عتيا، شيخ كبير جاء أحب إسماعيل عليه الصلاة والسلام، جاء ابتلاء مرة، هذا الابن كان يحبه وبردت كبده، ومع ذلك أمره الله أن يذبح. أمر بالله، يأتي التوحيد والاستجابة بأمر الله، وأن يقدم على كل شيء، على ملذات نفسه شهواته. هذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلم بيده، قال لابنه، واستمع قليلا، قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك. هو لا يستشير في أمر الله، لا يستشير وسوف ينفذ، لكن يريد أن يعرف مدى تحقق التوحيد عند ابنه.
من الصلاة ونفذ أمر الله وجاء الفرج. هذا هو التوحيد، تنفذ أوامر الله في المنشط والمكر، في السراء والضراء، تدعو الله عز وجل في حال الأمن، تدعو من؟ الله. وفي حال الشرك رأيت أناس في حق الله، أنا من سكان مكة وأقوم في الرياض، من سكان مكة، رأيت أناس ممن يأتون بالحج وسمعتهم في البلد يطوف ويقول مدد يا فلان. أين توحيد أنك تدعو الله في كل وقت، في السراء والضراء والمنشط والمكر. نعم. Kemudian Syekh Hafizahullah menyampaikan beberapa contoh tentang realisasi tauhid itu. Beliau menyebutkan pertama bentuk merealisasikan tauhid adalah al-istijabatu li amrillah wa amri rasul. Kita penuhi panggilan Allah dan Rasul dan mendahulukan perintah Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Bentuk tauhid seseorang itu mendahulukan perintah Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Beliau ambil satu contoh kisah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini dijuluki sebagai imam orang-orang yang bertauhid, bapaknya orang-orang yang bertauhid. Beliau ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan pada umur yang sudah hadir lansia tua, lalu Allah berikan seorang buah hati yang sangat dinanti-nanti selama ini, bernama Ibrahim, bernama Ismail. Dia sangat mencintai anaknya dan Allah uji keimanan Ibrahim dengan perintah sembelih anak. Ujian yang berat, tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Ketika diuji, lalu Ibrahim alaihissalam bermusyawarah dengan anaknya. Musyawarah Ibrahim ini bukan tujuan pada dasar musyawarah itu, tapi ingin menguji bagaimana sebenarnya tauhid anaknya, apakah sama dengan dia. Apakah tauhid yang dimiliki oleh Ibrahim juga didapatkan oleh anaknya. Kalau saya tambah sedikit, ada sebuah hadis orang tua bagus tauhidnya tapi dia tidak open dengan anaknya. Ibrahim ingin menguji, kalaupun dia tidak musyawarah, dia akan gunakan perintah Allah untuk sembelih itu. Tetapi lagi-lagi ingin diuji bagaimana tauhid anak Ismail, apakah seperti dia atau tidak. Ini adbahaka, wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan untuk sembelih kamu. Fanzur madzakara, bagaimana pendapatnya? Ternyata anak ini, anak yang bapaknya bertauhid juga ditransferkan tauhid kepada anaknya. Anaknya menjawab, if'an ma tu'mar, laksanakan ayahanda. Laksanakan. Tidak mungkin keluar kalimat mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya kecuali kalau anak ini memiliki tauhid. Beliau sebutkan, saya orang Mekah dan tinggal di Riyadh. Betapa sedihnya saya dengar dengan telinga saya sendiri ada hamba Allah yang sedang tawaf di tempat di Ka'bah itu. Dia memohon kepada bukan saya Allah, dia minta kepada makhluk, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, menjadikan Allah segala-galanya, baik dalam kondisi senang dan kondisi sempit, dalam kondisi terpaksa atau tidak terpaksa. Semestinya tauhid ini kita arahkan kepada Allah semata. Nah, na'udzu ila Ibrahim alaihi salam. Imam billah. Dan Allah Ta'ala inna Ibrahim kana ummatan liwahdi qala billah hanifan wa lam yakun lahu. بعد أن أتاه الله له أمره الله
مكة ليس فيها أحد، ما في أحد، في واد غير ذي زرع، في بلاد الشمس حارة وتصلح للزراعة وليس فيها ماء، فأمره الله أن يترك زوجته وابنه في هذا المكان لوحده، أمر في التوحيد، وأن يذهب للدعوة إلى الله. ترك زوجته وأحب أبنائه، الولد ما أتى إلا بعد أن بلغ أكثر من 80 وهو يمضي، ودع زوجته، تنادي زوجته: يا إبراهيم يا إبراهيم، تتركنا في هذا المكان، لا أنيس لا جليس لا ماء لا شجر، وهو يعاني في قلبه لكنه يصبر لأمرنا. ثم تقول هذه الزوجة الصالحة هاجر: يا إبراهيم الله أمرك بهذا، يعني هذا أمر من الله. قالت: فإن الله لا يضيعنا. توحيد، استجابة، تعلق بالله عز وجل، ليس بالبشر. Kemudian kita lanjutkan kisah Ibrahim alaihissalam. Ketika dia mendapatkan anak yang selama ini dinanti-nanti, juga istrinya Hajar datang meminta ujian berikutnya: tinggalkan anak yang dicintai, si buah hati yang selama ini dinanti di Mekah, di tempat yang tidak ada apa-apa pun kehidupan di situ. Di wadi ghairi zar'i, di lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dia tinggalkan istri yang dia cintai, si buah hati yang selama ini dia nanti untuk dakwah kepada Allah. Istri yang saleh ini ingin memastikan kepergian Ibrahim meninggalkan mereka berdua di tempat yang tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, matahari yang panas, tidak ada tempat duduk, teman duduk. Istri mengatakan: apakah Allah yang memerintahkan ini kepadamu? Ibrahim menjawab: iya. Kata istrinya: kalaulah ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan sia-siakan kami. Itulah tauhid. Na'udu ila Ibrahim alaihi salam. Lama taraka zawjatahu Hajar وابنه إسماعيل، هل ذهب؟ شوف التعليق، انظر إلى التوحيد. ومن توكل على الله كفى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. الله يكفي من شر ويوفق ويسدد. لما ترك زوجته وابنه في هذا المكان لم يذهب عن البشر ولم يسأل عن أحد، وإنما تعلق بالله. ذهب عند الصفا، تعرفون الصفا؟ وانظر إلى ذلك التوحيد، توحيد توحيد. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ثم التوحيد: أجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. لم يذهب إلى الناس وقال: تعالوا لأبنائي وزوجتي وقال، ولكن دعا يسخر الناس ولأبنائه، ودعا بصلاة. ومن تعلق بالله وفقه وسدد ونصر وأعان. إذا هذا هو الاستعانة بالله، التوكل على الله. بعض الناس يقول: أنا موحد، أنا موحد، وفي الشدائد
كاذب يستعين بغير الله، يفعل أمور محرمة، سحر، نور، يذهب يدعو غير الله، يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أين التوحيد؟ Kemudian kita kembali ke kisah Ibrahim, kata beliau. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tidak memiliki kehidupan tadi, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak pergi minta bantuan kepada manusia. Beliau tidak cari link-link untuk bisa melihat, memberikan bantuan kepada anak istrinya. Yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam adalah beliau menuju ke sofa sambil memohon kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Ya Allah, aku telah meletakkan anak dan istriku di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Apa yang beliau minta kepada Allah? Jadikanlah orang-orang mereka mau mendirikan sholat dan gerakkanlah hati-hati manusia untuk bisa tunduk datang ke tempat tersebut. Dia tidak cari bantuan kepada manusia, tapi minta kepada Allah agar orang-orang datang menuju ke tempat ini bisa membantu pada anak istrinya. Inilah tauhid. Barang siapa yang meminta hatinya kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan-pertolongan. Yang kita saksikan hari ini, maka itu berduyun-duyun manusia sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ini doa Ibrahim. Ketika Ibrahim mengikat hatinya kepada Allah, bukan saja kebaikan itu untuk anak dan istrinya, tapi seluruh manusia hari ini mendapatkan kebaikan tersebut. Adanya air di mulut orang misalkan. Inilah yang disebut dengan at-tauhid, yang menghasilkan kebaikan-kebaikan. Sebahagian orang, beliau sampai sedih tadi, sebahagian orang mengaku dirinya bertauhid, tapi di saat ada kesulitan, dia bukan minta kepada Allah, dia minta kepada selain Allah. Tidak mungkin dikatakan orang bertauhid. Dalam kondisi senang, dia bertauhid. Begitu kondisi itu baik, sebuah contoh, bagi banyak hutang misalkan, dia tidak takut melanggar hukum Allah, dilakukan yang haram. Disinilah dibutuhkan tauhid yang sesungguhnya. Kemana ada bertauhid? Ke manusia atau kepada pencipta manusia? نعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قصة عظيمة. حينما ألقي في النار ربه جبال شديدة قوية، ثم أرادوا أن يلقوه نار شديدة، حتى قال بعض المفسرين إن بعض الطيور منها مرت السماء فوق النار سقطت مشوية لشدة الحرارة. يريدون لم يستطيعوا أن يقتربوا للنار بحرها. يريدون هذه درس لإبراهيم ومن تسول له نفسه أن يفعل مثل هذا. القول جاء في بعض الروايات أنه لما كان في السماء ومرموق بالهباء جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وانظر إلى التوحيد في أشد المواقف. التوحيد يتبين في الشدائد. جاء جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا إبراهيم تريد حاجة؟ تريد مساعدة؟ تريد حاجة؟ ماذا قال إبراهيم؟ أما منك فلا، لا أريد شيء، لا تملك ولا تنفع ولا تضر. وأما من الله نعم، حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم وقيل فألقي يعني هو كافي. فما هي النتيجة؟
من رب النار؟ من رب النار؟ ما الذي خلق النار؟ من هو؟ الله. النتيجة كوني بردا وسلاما على برد. لو كانت برد ربما أصبح خالد ثلج، ولكن قال سلاما حتى لا يصيبها. ومن توكل على الله نعم. Kembali kita bisa Ibrahim lagi. Kata beliau kisah Ibrahim ini sangatlah besar sekali, panjang ceritanya. Ketika Ibrahim alaihissalam diumumkan untuk dibakar, api sudah disiapkan dan beliau diikat dengan tali. Api disiapkan, disebutkan dalam sebagian ahli tafsir, kata beliau, saking dahsyatnya panas api itu, bila ada burung yang lewat langsung terpanggang jatuh. Lewat dari atas, bisa kita bayangkan kalau masuk dalam, lewat saja dari atas, burung itu jatuh langsung terpanggang. Ini kondisi apinya. Dan diumumkan di tempat ramai agar menjadi pelajaran bagi Ibrahim serta orang-orang bahwa ia akan dibakar. Dalam satu riwayat disebutkan, di saat kondisi yang penting seperti ini, Ibrahim didatangi oleh Jibril. Kalau bahasa kita, mana? Perlu bantuan? Perlu bantuan? Tawaran, bagus sekali. Kondisi yang sangat membutuhkan bantuan dari manusia, dari makhluk. Apa kata Ibrahim? Adapun bantuan dari kamu, tidak. Sedangkan bantuan dari Allah, betul, saya tutup. Kata Syekh, perhatikan bagaimana sempurnanya tauhid Ibrahim. Dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan, tetap yang jadi fokusnya adalah Allah. Kondisi seperti ini tidak semua orang bisa tambah. Tidak semua orang bisa. Di sini dibutuhkan tauhid. Apa hasilnya? Kata Syekh. Apa hasilnya? Beliau tanya kita tadi, siapa yang menciptakan api? Allah. Pemilik api Allah. Terserah Allah mau Allah jadikan bagaimana itu fungsi api. Maka Allah jadikan yang awalnya api panas, bumi, jadilah engkau wahai api bardan, dingin. Disebutkan oleh beliau, saking dinginnya, kalau seandainya tidak ditambah dengan kalimat wasalaman dan selamatkan Ibrahim, jika tidak Allah tambah dengan salaman, Ibrahim bisa meninggal bukan karena panasnya, tapi karena dinginnya. Inilah hasil daripada tauhid. أيها الإخوة، مما بعيد أيضا Jemaah, ini kita cukupkan atau kita lanjut sedikit lagi? Sedikit lagi. ومن أيضا الأشياء التي تعين لنصرة الأمة التمسك كذلك النحرص على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر في صحيح البخاري، فلا ابن عمر هذا الذي جالس قال يقول ثلاثة أمور أحبها وأحب من كل مسلم أن يعرفها. الأمر الأول أن يتدبر القرآن، يقرأ ويتدبر خشوع. الأمر الثاني أن يتعلم السنة وأن يعمل بها، تعلمها ويعمل بها. الأمر الثالث أن يدع الناس إلا بالخير، يعني يترك الخوض للناس والكلام معهم إلا بالخير،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، وفي لفظ ليصمت. أن يتعلم الإنسان هذه السنة، وأهم ما يتعلم السنة المحافظة على الصلاة، إنها من السنة. الصلاة الركن الثاني بعد التوحيد. يتعلم كيف يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث مالك الحويرث قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا تصلي على الحسن فقط. حذيفة رضي الله عنه رأى رجل يصلي في زمن الصحابة، فلما فرغ دعاه: كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: من 5 سنوات. بل صحيح البخاري. قال: إن مت على هذه الصلاة لم تمت على السنة، وفي لفظ لم تمت على الفطرة. كيف تصلي؟ كيف تقيم الصلاة؟ الصلاة ليس على كيفك وعلى هواك. صلوا كما رأيتموني أصلي. أن نحافظ عليه بأركانها والواجبات والشروط والسنن. الصلاة وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت: الصلاة وما ملكت. نعم. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku, kata beliau, di antara nasihat yang dapat membantu umat Islam untuk bisa bersatu yaitu al-irsu ala tamassuki bis-sunnah. Hendaknya umat Islam itu gemar semangat untuk menggigit sunnah-sunnah, untuk mengamalkan sunnah-sunnah. Boleh sebutkan perkataan Ibnu Umar Sahih Bukhari, ada 3 perkara yang aku sangat sukai dan aku sangat ingin orang-orang pun mengetahui yang 3 perkara ini. Yang pertama adalah hendaknya kita baca Quran dengan tadabbur. Kita baca Al-Quran sambil tadabbur, kita pahami artinya. Yang kedua, saya suka orang-orang mempelajari sunnah dan mengamalkan sunnah. Yang ketiga, berkata yang baik. Dan syahadarinya bukan satu hadis Nabi SAW, kaitannya dengan pembicaraan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Lalu yang bahagian terakhir disebutkan oleh Syekh, sunnah di antara sunnah yang paling utama untuk kita berpegang teguh dengannya adalah menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu. Boleh sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, hadis Nabi SAW, sebelumnya sholat bagaimana? Tata cara sholat dan bagaimana? Beliau sebutkan hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Sholat kita, kata Syekh, bukan karena keinginan model kita, bukan untuk mengikuti tata cara kita, tapi tata cara Nabi SAW. Boleh sebutkan pernah Hudzaifah, sahabat Nabi, melihat orang yang sholat tidak sesuai dengan sunnah. Lalu Hudzaifah bertanya istri sholat, berapa lama kamu sholat begini? Laki-laki tersebut menjawab, sudah ada 5 tahun begini. Sudah ada 5 tahun sholat seperti ini. Kata Hudzaifah, jika kamu mati sekarang, maka sesungguhnya kamu mati dalam keadaan tidak mengikuti sunnah.
karena sholatnya tidak sesuai dengan sunnah. Kata Habibah, jika kamu mati sekarang, sungguh kamu mati dalam keadaan tidak mengikuti sunnah. Dalam riwayat yang lain tidak di atas fitrah. Kenapa demikian? Kata Syekh, karena sholat orang ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sedangkan Nabi kita bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka pesan beliau, perhatikanlah bagaimana rukun-rukunnya sholat, wajib-wajibnya sholat, syarat-syarat sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Maka di akhir wasiat Nabi kita SAW pun perhatian beliau kepada sholat, sholat, dan hamba sahaya kalian. Indah akhir wasiat Nabi SAW. Selesai insyaAllah. الختام أيها الأخوة، أوصي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحرص الإنسان على أن يتعلم وأن يعمل ويدعو الناس إلى الخير، وأن يصبر على تعليمه، يعمل ويدعو الناس ولو كان شيئا يسيرا، ويصبر على ذلك حتى يفهم. إن هذا من أسباب الثبات والاستقامة. تعلم كما قال عمر بن عبد العزيز: من دعا بغير علم أفسد أكثر مما يصلح. يتعلم ويعمل، هذا الذي رفع الصحابة، يتعلمون ويعملون. كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون صلاة الصبح أو العصر لبيت المقدس لأول الإسلام، القبلة كانت فلسطين، بيت المقدس. فجاء رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فقال لهم: إن القبلة تغيرت من بيت المقدس إلى مكة الكعبة وهو في الصلاة. ما قال ننتظر نناقش نتأمل نشاور مباشرة، وهو في الصلاة تحول من بيت المقدس إلى الكعبة مشرف. هكذا السنة أيها الأخوة، تعلمها تعمل بها بدون تلكؤ وتدعو إليها، تعلم الناس الصلاة، توحيد، دين، أمر رابع اصبر. الأمر لا بد له من صبر. أسباب الثبات الصبر. إن الذين قالوا ربنا الله، الذي يقول ربي الله كثير، ولكن الصبر ثم استقاموا. الصبر على هذا الدين، استقيم، جاهد نفسك ويصبر على دعوة الناس. وهي أيام قلائل، سنوات قليلة ثم ينتقل إلى ربه سبحانه وتعالى. الذي رفع الصحابة هذا الشيء، تعلم ويعمل ويدعو، يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أو يومين أو أسبوع، ثم يذهب وينطلق داعيا إلى أهله، إلى قبيلته، إلى أسرته، إلى مدينته، يعلم الناس. ومن أسباب الثبات، أهم أسباب الثبات، وأختم به،
أهم أسباب الثبات دعوة الناس إلى الخير، دعوة الناس إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا نحفظ هذا الحديث من الترمذي: اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. ما معنى ذلك؟ قال ابن القيم رحمه الله: معنى هذه الاختصار اللهم اجعلنا هداة مهتدين، قال: كلما دعوت الناس الى الخير من الكتاب والسنه ثبتك الله على الدين. كلما دعوت الناس الى الخير ثبتك الله على الخير. فانت بالحقيقه تدعو نفسك وتثبت نفسك. عجبا، نذهب الى امريكا فنجد الشاب الغربيه في ادغال افريقيا مخيف، مرض، خوف. شاب عمره 20 سنه 25 سنه تجلس في المجتمع البيت 5 سنوات 10 سنوات وتتعلم اللغه المحليه وتصبر على الدعوة والشدة وهي على بعض، أليس كذلك؟ بينما المسلم تسرع ولا يصبر. ينبغي أن تصبر. إبراهيم، نوح عليه الصلاة والسلام كم جلس في الدعوة إلى الله؟ ما ذكرها الله إلا مرة واحدة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 950 سنة. قيل أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم متى نزلت عليه؟ لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة. كم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ 13 سنة. دعا وتكلموا عليه، الصحابة بلغوا من التعليم، فأنزل الله عليه: اصبر فإن نوح دعا قومه كم 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليلا. كم الذي تبع نوح؟ أختم بقصة نوح الآن. أحسن رواية وأفضل رواية وأصح رواية أن الذي أسلم وآمن نوح وراء 80 رجل 950 سنة، يعني المعدل يا شيخ كل 15 سنة، كل 15 سنة يسلم رجل واحد أو 15 سنة، ومع ذلك صبر. هذا الدين نحرص عليه وندعو به ونعمل فيه. وفقنا الله وإياكم. Alhamdulillah, tadi mau dikhatamkan tadi udah sedikit ya. Terus semakin enak, semakin mau khatam semakin enak. Kita terjemahkan nggak usah. Nggak usah. Baik. Beliau terakhir sebagai penutup kepada beliau, saya berwasiat kepada kita semua agar selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mempelajarinya, mengamalkannya, dan berdakwah serta sabar di atas 3 hal ini. Sabar di atas belajar, sabar mengamalkan, dan sabar dalam berdakwah tersebut. Kemudian langsung ke bagian terakhir kisah. Paling penting sarana untuk bisa kita istiqomah adalah gemar berdakwah. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang dalam bentuk doa Nabi kita SAW bersabda, "Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami sebagai dai-dai yang memberikan hidayah." Artinya kata Ibnu Qayyim, setiap kali kita mengajak orang untuk kebaikan, maka setiap kali itu pula Allah akan kokohkan kita di atas agama.
Setiap kali kita mengajak orang kepada kebaikan, setiap itu pula Allah kokohkan kita di atas agama. Beliau ceritakan kisah seorang misionaris di Afrika, anak perempuan, gadis umurnya 20-25 tahun, tinggal di tempat yang mengerikan, tempat di tengah hutan. Dia dakwah, dia belajar bahasa setempat, dia siap berkorban untuk memasukkan orang ke neraka. Sahabat dia, maka bagaimana engkau wahai seorang muslim tidak sabar untuk masuk surga? Belajar, mengamalkan dan berdakwah. Beliau tanya tadi, Nuh berapa tahun dakwah? 1000 tahun kurang 50 tahun. Dalam ayat begitu, 1000 kurang 50. Kenapa nggak langsung saja 950 tahun? Itu serah Allah. 1000 kurang 50 tahun. Berapa pengikut penuh? 950 tahun berdakwah. Pengikut beliau menurut riwayat yang paling sahih kata beliau sekitar 80 orang saja. Dakwah 950 tahun. Kalau kita mau kali-kalikan, membagi-bagi, berarti perkiraan setiap 15 tahun hanya satu pengikut. Setiap 15 tahun hanya satu pengikut. Tapi tetap beliau bersabar, tidak berhenti berdakwah, karena dakwah itu akan membantu seseorang bisa istiqomah. Semoga Allah berikan kita 3 hari ini semangat untuk mempelajari sunnah, mengamalkannya dan bersabar di atas 3 hari tersebut. Amin ya rabbal alamin. Beliau sebelumnya menjelaskan undangan dari pemerintah Aceh, khusus 2 orang beliau, satu lagi Dr. Abdul Masid, hakim tinggi di Riyadh. Beliau dapat undangan khusus dan nanti jam 8 ada acara beliau lepas sarjana perikanan ini. Juga ada dari Tasikmalaya dan beberapa tempat lagi. Kami dihubungi oleh guru-guru kita di NTU, Dr. Syukri Yusuf. Beliau menyampaikan, akhi ini ada 2 orang syekh kita undang dan ada waktu beliau kosong. Kalau mau memanfaatkan dan menerus semestinya ilmu orangnya, beliau di keahliannya fikih perbandingan mazhab. Untuk masalah mazhab beliau sudah kuasai, doktor. Jadi beliau sampaikan pada Dr. Syukri tadi, sayang 2 orang ini kalau sempat nganggur di sini cuma undangan dari pemerintah, coba manfaatkan. Alhamdulillah setelah ini memberi pengurus masjid diizinkanlah kita bertemu pada hari ini. Tidak mudah mengundang beliau. Alhamdulillah kita gratis mengundangnya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.